Omo Ghana 2 years 3 years na me da so chia T-Mobile ne ka na ma hye dai dum no omo ba no ma sa ba be use mu bi se Reverend Obofour wa say iPhone bia ba e me no mu be di agro iPhone bia ba ye no omu chia ka no Reverend Obofour $15,000 to me bank account so se me fan koto ring e mo asem am ike mi si me ka 15 years 16 years ago asem Ada fama akwa shonkwen fam brad pa TV so say the expose ni de ados yie pa unya ya pani eyi ho entuma no nam so ama Ayisha modi abekasa na nsem a odi abetu dwa o social media no so de nya asem kwetewa wo se Reverend Obofour ne na irekura chese wono e na ehyepe car eto iPhones ene ne ya ma Reverend Obofour ne na iredi edutwem pa abusuafo nsem a wodo bebe na e na kan nsem hu e na Ayisha modi e de abetu dwa de obobo nkrofo bi din anyumtofo bi na afensu ni twafo bi din a cheso no Ayisha modi wa show mo a enya asem ketuwa e wo abusuafo yenti nsem awdo bi Ayisha modi e de abetudwa me na me frɛ Ayonfe from Nigeria bye me na me frɛ Davido from Nigeria what me na me chi Ofoyamponsa e na me chi KK Fosu e na me chi kwabena sa record ni the YouTube munko bi sa Reverend Obofour say nyum to fo amede ba ase ochi obi wangana na mimi botom sika okay free Pennsylvania but New York 2 hours Reverend Obofour kwakoto fi Jersey mimi su na Reverend Obofour di sika di siye odi $700,000 in suma ye block mimi bank account be si ne Bank of America ya block oh Niko chia fie no cash. Mo say Reverend Obofour say fie bi na sa ka bi oto ye fie. Yeah. Who shipment me na me chia ka. Look sharp. Me chia look sharp ka $3,000 shipment. Munko bi say Reverend Obofour discuss as kana ma no. Asha na what is saying? Me ba cho me ho ye. Obema me na. Mpacho okasa maniwie kwamocho munko bisa se Reverend Obofour ne Obofour omuba America kuro we mu kina omotina iPhones omu use ye me na medin agi T-Mobile momo omu Ghana 2 years 3 years na me da so chia T-Mobile ne ka na ma hye dai dum no omuba no ma sa ba be use mu bisa Reverend Obofour wa say iPhone bia ba ye me no mu be di agro iPhone bia ba ye no omu chia ka no Reverend Obofour $15,000 to me bank account so se me fan koto ring e mo asem am ike mi si me ka 15 years 16 years ago asem and I'm kukuru 150 million my 7 junction and I'm the Ciara sneli Rasede no so pe bosia oba me this kind of man me catch and say for ko twa movie prophet ne ba na fa ye adwuma mu bi se Ciara sneli kwasia ka chokasa Asha one ye respect or no ye respect enti misrew me sa tena na mo bori den kwa hwani ni no me pa cho hwan pa ni no enti misrew ma wakuma emrafo na ni nyame ehire waduro no tipo o wani munyam ene udimpa wanya oh me boss Minister boy tina picture we edibeye amatina minister boy picture we enyi krase wo mani nyina abwa boy se me adoye bia me yema ni bia no me ye ne se menya one Ghana mpo baka nti se me di $200,000 and the share stone boy mu a I didn't want to one Ghana back. Asha wabo adwuma but emfi no na ne waye no yese o papa bedi wachi enti Mr. main boss na me hia opa main boss na me no wadi nkomo 1215 a month insurance in my me insurance almost $800 a month me insurance you'll be 1 year pay e Ghana me monthly insurance you'll be 2 years pay e Ghana na wo betimi ahwe na wo hwe nka wo kon mumbu
Because my car, any my car insurance keke no, 2,600 to 2,700 a month. O di bagane mua almost 500 million or something like that. Ubetimi ashemi. Ubetimi ashemi. Mo wahana me di first class. Ebe to ha. Or mo kasa is not you no. It's based on your credit. Me car no me kwa koto me di $10,000 ne to ase. Me mame waha. Me mame abaha onini. Mama. Me mame waha. Me mame na ekasa no. Me mame na me di $10,000. E man ne di koto so me mame na abaso no. $10,000 sana me di to car na ase. Bosu mi bia me twa 1,500. And send me try $800 for me car insurance. Me ba 20 years kwa mato car mani uchi. Me ba 20 years kwa drive ko school. Ubeti mi ashe me. Me ba 20 years. Na kra no ni car insurance kwa ye $200 a month. Me ba 20 years. Okita 2019 car kra no. 20 years akwala owo college. Me na etro no. We ka we me kwa koto metime post picture me ne me maame ye nama no pe wie nwumre me maame kita ma ka be na wo kita me maame kita Benz bo no kita 6 eyini bi ono ne de ne wa me maame kita 2024 ono so akosesa ne me maame na ewo so no Order for not as Woody, a woman, and when you miss Quack, Sepa, Effie, Ayisha Moody, a woman. I mean, come tap send. And for Emma, so I'm not as I was saying, this car, Eddie, about gun, and for mobile money's bank account, and as a zipper. Qua upstairs as a place to an aqua download the tap promo code. No about party, via the Shonia, Chobonus, Eddie, account, yen, so she. Order for Mr. Sabaswa. For comments, at was, some Shana got a frasso, send your bears, make my video, epi, meeting the app now, some of my crummy, best share epi. Mr. Mankwa, me offer was a niska bania de awie project no. Eso de bia me offer sika mane wo problem. Enemremu. Na monte tap sending kan. No so ne de. Tap send dey easy, fast and secured way. Ubetimi send sika free amanone. Aba Ghana bank account and as a mobile money account. Untia transfer fee bia. Sir, I obey any say. Chira ne se won ko App Store na Play Store. On download the tap send app no. Or download ya ebebu sanso promo code or ma the pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer and you make kwa friend na ka kire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene the customers wonti or the tap send wallet aba no obey any say so your customer wo UK sesia ubetimi akọ tap send app no wa create wallet wo so. Enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet num anase mpo betimi atosusu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet num no tie and you said to say you sumo Ghana hayiru sa pepepe se si tap send that trena shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no